Dokotela lapha. Awuze phela dokotela kunjani? Hawu siphila njengoshelele hey cha. Sesidle kakhulu kodwa. Ya. Sibabili nje amapeta amahaka. Oh phela dokotela uyazi na ukuthi mawunelwana udliwe yedwa njengoba nawe sowunazo zakho nje. Shothi udlana lezi zakho na. Ngikatha labanye. Abantu umhlaba wonke ngiphethe isikhwama uphetheni. Khonani la. Awuthi abantu ngiphethe inyama ngiphethe ini. Dokotela lapha. Kuyaphileka dokotela kunjani ko? Kuyaphila dokotela abantu bafuna imali. Ya. Umuntu obuya ivideo le ufuna imali. Naso ke. Yes abanye baneyinkinga abesifazana mhlawumbe bahlushwa yilwane ebusuku bahlushwa yini hamba ngesiqala lapho dokotela umuntu ohlushwa yilwane ungabisiza ngani la ekhaya phela mawuhlushwa itilwane angiselaphi mina senginetilwane mina ungahlushwa itilwane nginetilwane ngeke into evele itilwane tithatha lesinye isilwane tisibuyise ekhaya connect ukuthi khona siqhubeke ngoba kuyasisita nako lokuthi umuntu efika nezilwane la ekhaya ngoba laba bami bafike bathathe itilwane but buye sisebenzisa profitable ngoba la kuwethi yahlanya tisebenzele ngasiyo atibuye dosebenza la nawu netilwane nje buyisa la noma silwane siyahlupha noma sesipoko wasilanza sesinenkinga buyisa itilwane la siyafuna itilwane ngoba sinetilwane la ekhaya vele ngekomthetho ustawuya nje masinyana building irondo omkhulu lapha ngasesigodlweni omkhulu so shoda ngeroof nje ngisamelela baba fayo ngifuna kuhlala silwane zodwa ngesenze nje khali ilwane nje lapha ufethi ukhuluma ilwane nje khuluma ilwane ngoba ngifuna mawuyophika isilwane nyalo umuntu ayingene la iphikela engithanda nawe ngathi muhle lo ha ya ha manje labantu abanenkinga yelwane uzobakhokhela nithasilwane zami hayi ilwane phela nawo ziyabahlupha bazilethe mahala for free ngoba yimo zoba charge kwisithatha ke abanenkinga yelwane abanenkinga dokotela emshadweni nawu unenkinga emshadweni ungaba unenkinga yokuthi le ndoda ayikuphi imali yes ungaba unenkinga yokuthi solo nashada senilala ikapa ungaba nenkinga ukuthi usola ukuthi kunesicitho ungaba nenkinga yokuthi indoda yalobola yangabe sakushada kunabo yathi laba sinama complaint amaningi othola ukuthi indoda yaya khabonto okwazi yayolobola isabuye kuzocedela izinto seyingenela ihlathi nje uma unalezo inkinga lezo ze relationship fika kudokotela siyakulungisa lokho sikulungisa kalula futhi kufanele ukuthi angapheli 3 days into zingabuyi kufanele angapheli 3 days ningakhulumisani ngekomthetho wakhona makuhambe kahle ufuna nje lelanga usuka la kube nemehlo ukuthi i-call yalomlo ohambile ibuye lokusho ukuthi ke dokotela ku relationship nje ngila singena khona kakhulu ngoba letilwane lesithumela lilanza abantu emajele nginto letilwane lesiphinde sithumele mase tilanza umuntu lo uphume emshadweni noma ke lo hluphe emshadweni kodwa mawufuna ke kuyibamba le ndoda uyifaka ijazi uyicontrol wena lokho soyakufonela privacy ngeke sakumemezela la ngoba into embi angeke si-advertise into embi kodwa kukhona abantu abefika bathi uyazi ngihlanu baba kaSibanibani sibafazi lapha so3 ngifuna umama ubaba abheke mina ngedwa asinalo ukuthi nele bhodlela elibhalwe ukuthi ibheka mina ngedwa sinento oyisebenzisako la ekhaya siyifaka emzimbeni ukuthi le ndoda ibheke wena wedwa ngoba abesifazane yacabanazo inkinga enjalo ukuthi umuntu wesilisa nje akamthathi nje serious ubufila ngazo ukuthi uzodlala ngaye no lokho ku common into leseyikhona kakhulu ukuthi ama relationship nje akasabi serious manje because of indaba zokuphuza utshwala nani ngoba lesikudiscover lo nabo dadewethu sebaphuza kakhulu utshwala so abantu abesilisa abaningi sebanenkinga ukuthi ngizoshada lo muntu uthanda ukuphuza because nama complaint anjalo manje nayo lento yotshwala siyakhona ukuyincoba la ekhaya umuntu ohlushwa ukuphuza kakhulu utshwala so nako size sakuzama sakufuna kulaba abakude abanako because of besinama complaint amaningi ukuthi umfazi wami inkinga yakhe right maye engafuni ukuye ephathini akasalala ekhaya ubuya ngo3 ekseni kanjani uyayibona le nto le so nawo kuyabulala ama relationship le nto le ukuthi ukuphuza kakhulu these days so nangabe ukuphuza so ufuna ukuyeka kuyaqela ukuthi sondela sikusothe lo because as much as umuntu ukhona ukuthi indoda singayenza iaccept uphuza but now lento iyakuyuza and now lento iqedela imali yakho so make sure ukuthi uyakusotha lo dokotela la abantu ababukayo abesilisa abawu10 yeah abawu9 banenkinga yenduku dokotela sebenamahloni manje sebeleke bebaleka lokufunda iphepha manje athi mama woza phela hayi ngiyeza ba mama ufuna umficeselele yabo asakwazi wekamereni manje ngoba uyazi ukuthi ufike athathi hawo
kuphele kanjalo manje nje basiza kanjani labantu laba Kuhlupheka ke lokho dokotela. Kuhlupheka ke kutanga ngendlela eziningi. Uyabona uma ngabe indoda so ungasaphakanyela ujeke, kusho ukuhlupheka lo. Keja ke dokotela unayo into yokukhotha. Bayayazi ke insizi yala ekhaya yokukhotha. Bese futhi dokotela uphinde uba nalo ibhodlela lokuphuza. Le bhodlela likhona lokuvusa bese kuba khona lokukhulisa. Okay. Bathi ke bantu hey dokotela angeke le ndikhule angeke la khaya noma sineyithombe nama kube nje sivumeleke ukuthi sisendela aba sinama pictures thina ama pictures ezinto obuthola ukuthi awuboni noma iflat uthola ukuthi indoda yabona nje le ndawana le uthola indoda into ubangathi ukhama kanjani lo muntu ukhama nje just ukhama ayikho into evelayo la kodwa wesilisa lo muntu uthola ukuthi unemali unawo konke but bafika la kudokotela yakhuliswa lento yavela wahamba washokosha lokumqoka ngalento leyo yini kumqoka ukuthi lento ivele ngoba bathi bona hayi ithi akunankinga lento ufuna ukwazi ukuyisebenzisa izosebenza njani vele ingekho kuphela ayiveli ibonakale ukuzisebenza so lapha kunaleyo challenge leyo ke dokotela yabona so ukufuna ukuthi incane kakhulu laba abanento encane kakhulu abeze bakhulisa but laba abathi ayicini ayisavuki sinento yokukhotha sinento futhi yokuphuza lokho siyakwenza la ekhaya ungabulawa kukhona inyanga bayibiza ukunene eyangilethela kabantu lenyanga nama ngeke ngayazi ukuyibona kayi kodwa ukunene lo hayi abantu abesuka kuyena ngithi ngumbongo kunene ngiyabonga ndoda uyabaletha abantu benduku kakhulu la ekhaya uvela bathumele kubena nje yazi ngeke ngisuka kubaba kunene uthi ubaba kunene ngisuka kubaba kunene ngisengithi mina kunene noma ngingakwazi ukuthi kuphi le goal la ukhona kunene ndoda hayi uyangisupport kakhulu ingathi inkosi ngakubusisa nalabantu basizayo siyabonga kakhulu ukuthi ubalethe endaweni eright bayasizakala. Hayi inhleka lento la ukuthi inyanga mengabe imazi umuntu onzima into lethile umthumela kuyena ngale ukufosela abantu kosami baphuzisa amanzi ukuthi indunu zawo uzoqina bese zingaqini futhi hayi leyo nto ayiyekwe leyo ngoba ikhona imithi yesintu yazi uNkulunkulu la wasinika yonke into imethelele ikhona ngiyoko ngithi mina nalabo abangafuni ukuthwala nalabo abangafuni uNkulunkulu uzokubuza ukuthi yini yakwenza wafika kumina so uyiscrap kanje uthi wena Nkosi ngangihlupheka emhlabeni athi yini engayibekanga emhlabeni yini yayingekho uthi ke wena hayi sasachiswe incwadi kunencwadi yayimnyama yayinolwimi olubovu yayibekwe emhlabeni kwathiwa yathi leyo ncwadi singathindi izinto athi kwakusho mina noma kwakusho abantu uthi ke wena ngazi Nkosi kwakusho umfundisi asho leyo yonto athi wena wawumfundisi noma kwakungewami uNkulunkulu uyoba nolaka ngalelo langa ukuthi waziyeka sumuze kudokotela kusho mina manje ngithunywe uyena uthi angenilande nonke nina enihluphekayo niyiyeke indaba yokuhlupheka ngoba nihlele endaweni errong ngencwadi yenu enolwimi olubovu hayi hey aza umunye wathi uyothini uthi uyafika ezulwini kuthiwa ngingena abathwele kuphela wena awusaba ukuthwala emhlabeni uthi angena ezulwini kuthiwa ngingena abathwele kuphela manje ukuthi abantu angibazi mina ukuthi bayithatha kanjani indaba ngoba lapha uyabona ukuthi kunendoda lapha kuthiwa ubani uthi uAbraham kwathiwa Abraham uthwala kukhona lapha ukuthi angifuni ukungena kakhulu ngale ncwadi ngoba le ncwadi lena angifuni ukukhuluma ngayo uyabona kodwa nje kuthiwa Abraham kube khona okulethayo manje kuzinto zakho zizochacheka Abraham kulethe kodwa okusenhlizweni yakho uyabona uyaletha ubani Isaac ayisaka noma ubani uyamletha lapho ngakwathi uNkulunkulu ayeka ntwana ngoba siyakubona ukuthi uyangithanda ngempela uyayifuna iprogress ayangunikeze nansi ivana ngokwasekhona khona kuthiwa yini imvu noma imbuzi yavela lapha ikhongo ngempondo uyabona lokusho ukuthi uNkulunkulu uyayithesta tshelo uhlala ufuna ukuthi kube khona into leyikhiphayo the best empilweni yakho kodwa ke siyokhuluma ngako sowufike kudokotela ukuthi yini ongayikhipha best nalapha ezulwini lapha uNkulunkulu lapha uhleli ngelinye ilanga uyabuka ukuthi no isizwe sami lapha emhlabeni kuyabhethe emhlabeni abantu bahluphekile uyosuka ukuthi no ntwana ake wehlwe lapha ngiyokwenza umhlatshelo uyabona ke ukuze kubonakale ukuthi ufele bonke lapha abantu uyabona ke lento le uyehla uyafika lo muntu lapha uyayiphakamisa lento into zabantu ziyaqhuma uyabona sebehlatshelwe abantu sebe right manje uyabona ke lento lokusho ukuthi ke ngalinye siyokhuluma ngemhlatshelo
lakobhoza igazi uva abantu abathi igazi lembuzi igazi lenkomo lisebenzi igazi lidala kunesotsha lapha kuthiwa lathelwa ngamanzi kaJesu asesiphambanweni lalingaboni noma lalineliso lingekho walahluma iliso laba khona umadoda sesikhuluma ngeBhayibheli but ke sesikhuluma ukuthi sizakala ndoda kuyahlatshwa kukhona amanzi omela aphume kuwena aphume kuwena kuze kuthi asise umunye umuntu njengoba kuJesu kwaphuma lawa amanzi wasizakala leya ndoda lahlumiswa nalakho liso into zakho ngathi awuzibone kwakhona futhi enye indoda kwakuthiwa isandla sayo sasingekho good ngathi bayefika boPaula lapha noma bobani bani labefika la bayithola ihleli ngasemnyango endaweni enhle akuyenzeka uhlala endaweni eright enhle but uhluphekile bathi bayihlele ke gate legolide igoqizana bafika boPaula athi no indoda igolide nesilver kasinayo esingakusiza ngawo is the power uyabona lokusho ukuthi into kuze iguqule isimo you need the power uyabona bafika babanela kumtransferela le power ebuya stock transferela the power wathi nabamtransferela the power kusukela ngalelo langa zange aphinda ahlale egedeni so ufile ucela umakhelwane angicela ningifonise ubaba kaSibanibani akalethanga amaphoshini akalethi imali ngicela ningifonise kanjani uyahlupha emphakathini uyahlupha abantu abasalali bangaze babone wena ungena egedini bayazi ukuthi ushukela noma impuphu izofuneka namhla lalela la namhla I want to transfer the power to you sondela kudokotela inamba kadokotela is 0606 394357 mawuqeda ukuyifonela I transfer my power to you then into zakho zizoshintsha ayi dokotela angazi abantu bafunana kahle usubatshelile phela isecret yo le imfihlo le yeah ozana udokotela ngithola ama powers yes bese nani nihamba noba right ungabi indoda ekhululwa kambe emphakathini nokuthi into yakho yenza ibe practical understand ukuthi who gave you the power ibuyaphi le power because abaye abantu uthola ukuthi bathatha thebulelwa inhlanhla befika endaweni bathathelwa inhlanhla kusetshenzwe ngabo it's because uhleli kule ndawo umuntu lapha ngeke ngikhuluma ukuthi ubani uyayibona le power ukuthi yazi le nhlanhla le yi right ulahlile nakumuntu nangu uhleli uthi ulalela yena wena uthi uzama ukuthi yena akuthathe ukuthi userious ngaye yeba bakhonjwa abantu la kukhondwa imali kukhonza impilo la unawe une right yokuthi uphile ujabule la emhlabeni phuma ekutheni ukhonze abantu konke lokuthola kuphi umuntu nawe une right la yokuthi ube njengalomuntu ogibela amaLambogini ogibela izinto ezithi nawe uhlala emzini o right une right la emhlabeni akusho ukuthi abantu abakhethekile akumele baphile right wena kanti wawuzalelwe ukuthi uzoba isihlupheko ayikho into enjalo nawe uzalelwe ukuthi la emhlabeni isigwili la noma bakusupportatha bomndeni mhlawumbe obaba omncane okhulu obanibani bayizama ukuyithatha inhlahla yakhe la mhla ngithi mina oza kudokotela sikhashe leyo nto sithathe ipower yakho sibuyisele emuva ubuyele ube isigwili hawu wafa ukuhlupheka uyekele lokubosela uqalathi ngicela ukubuza mkhulu nawe umuntu wokubulala ungambulala umamncane wami unenkiwa nguyena okuthiwa wasicindezele iyeke leyo nto man iqhubeka impilo izoba ufakazi kusasa ukuthi yayine power sayikhasha wena soyisigwili yona ikhona Namba dokotela ke khona la escreenini angazi ngongazwanga kuthiwa ungazwanga onganazi indlebe wena una indlebe izwa udokotela ukhulumile ahlala futhi ngokuzama ukuthi till next time stay blessed.